Alright, mutegeri wa Meru TV kagitana kangito kushemania aje mokwe mwende na mbango jo turinge ime ngurikanie ngokare ndiko gutarire kidogo ukanyuma kana au kaberenda kuira kagitana kaka siasa nijikuonania gwetana mbere na kuongereka sana kuongera mwangi te county Meru ake tendeguru yani indeguru yonde ya Kenya actually tutagera county kadhumba chini na mwanzo siasa Meru kaunti ya Tharaka Nithi ni ukojira siasa kaunti nyingine kinyande gori onde akanya kiro utongire bo rais munini wa rais na mantu jage kathumba ntuko na arua tokeza toketegera mantu jarioma jege kaunti izi namba 17 turariria kaunti ya Meru kuna ntariki chikiri acha kabere kuna ntariki 14 ntariki izi nicho cheteri cha kuthikiro kana kugitwa kwa gamba rikuoni utongerie bo governor Kawira Mwangaza akedrwa agitana mbere na gutongeria kaunti je ta governor kana kidogo akedrwa akebebero nyumene ntonete bomwe batongere bagika mishemanyo kwena mushemanyo yogorekana joge kwa ntariki 16 na hara ntere chama ile 3 mushemanyo jogorekana joge kwa ntere u mushemanyo jora kuringana na tongere bare bojo bangania bakuganijwa kumenya mwerekera jo Meru ne joriku rutere na ruru wa governor ibakuga kuri na mushemanyo bekete ntere chego stadium ontuku oyu ya ntariki 16 cha mweri ojojo na jumo mushemanyo kinyajuju bena mibango yao ntuku yagoro kinyeturonere kinya vijana na mbeo mbele nyaba bakeshumire na kuga kuri na mushemanyo jo na ara mawa stadium the same day ntariki 16 kwa ngomanisha kinyanyuma ya gambare kugitwa ntariki 14 manto still zatedo ja gitureria ndene account ya Meru siasa no chigeta na mbere na kuongereka kagita na ukau ikonekenya kinya push and pull kire manto jegie koti ntuko yagoro itoronere koina itagaria koti iraitere eregie ura Kawira Mwangaza ethetwe agikia gamba rekonie utongeria bwawe na kwena watho boroitero ntuko yagoro na manto jeja na jangeja mingi tokethero tokezariria na arua ndene ya mwerekera jo county ya Meru nijoriko karibu sana boiria Thank you. Okaria tarukiro na aru. Undu maga kabisa. Na mimi nakomba kinyabwenga. Okay. Na nyana ndo mwera untu ni sawa. Yes. Settlement iko poa. Meru iko poa. Na Nyakenya iko poa. Na Kenya iko poa. We sure togaye Meru iko poa. Meru iko poa. Toga Mwangaza ira tokinyetie. Utatara ndeke wingi mbere ya no tuwale. Mantu jaraja iku. Yes. Lakini mama Meru uga iko poa nyemba ate poa. Mtoka Meru nje kwa liwo. Nje gwikabira muno. Antika je ukiangala tani. Ati enda mantu amadhukula linyanja moja imbi. Nikagwa kiwa mambo iko poa. Mambo iko poa. Alright, tomba ni kidogo bona Boiria ntuko yagoro I think nyagwe mitandao no kuthingata siasa muno rigwetana. Muno. Mumeru no enda kumenya kana Mumeru ra kidogo toro na kanyaza guthuja na gutegera online kana ona baruga era rikiro na kurekerwo ne kana uge borabora itoro ne koti. Kidogo no twere something small about uge bura boka affect kana burari niki uge bura itoro ntuko yagoro bura affect atandre ki 14 na bwetete ata ni uge bwekupu. Thank you mutuma. Choka kuruwa mbuli ya ugeba pulitilo mutenya juego ni koti ile la Nairobi koti wa appeal ila ikwasha kesi ile dizitwe ni high court gwafeki kana ureka gukara kakurali na mutumaini muno kiri antu bangabana ati kesi ye gatumirika kirintarik 14 yontu kesi ile gitirwe yogite ati ni afainite nya some few members not a few but 3 members. Yes. Bakabunta assembly alio speaker alio move of the motion said came and the clerk of county assembly ba finally those said lakini alikuwa tuika kana antu bategera bakona jeka county assembly ringeuti kana jeka county assembly kichi yega ateja nirwa nontu bakisi ringe ruled by the court lakini muzenya jogori kuyajira another new dimension kana kiti ni ajukire ngirengi na era ugire atiri ira ugire gukwashikana kwinga mantu yo jonde jakiti wegiti ikoti ira ya high court kodo pio ugire kwinga mantu yo jonde na mantu yo jonde jakyo kinyuma no tingintu kikagwa te mantu jaogi kiti ndari 14 mwankali ra kiti we kaloja kudikiro lire kai wanditi ne dikirwe dire ko ba janire taarifa yao kana mwelekeo wao Boga kesi utie kedio gitumerika kimantu ndari 14 na koti ba pio ni ragitere na yuga
ko mantu ya tariki 14 mantu mwanya muno so para biva tikije ga tumurika tariki 14 ide tumurika na tariki 14 ikagwari kesingi oirera impeachment na niye ageta gutegwa na niyo bageta kwa lini kwa utino kezi we kausikana na 14 ni ragitirwe yes ni daregene uka kesi no tino ga tumurika kije tariki 14 mugitokoro kagitwa no tino we kalifad utino we ga ekagwetwa ile tariki 14 jo tutima tubena jo jayo na ni ile rifadi na tira kara ile rifadi yake there's a possibility nyaga te unyambere kiji uendelea according to ula bomegoma so baba bukani te gatumika 14 kiji witetumika bana boria no mpende kumenya bobo ni kuonania kidogo atongeri bakugeria no mbuge kugeria ku confuse amero no ntugatagara nyuma ya court ko release statement atongeri bena ndoaria myanya kuringana ora bakwerewa gamboro rumire ngatagara rutere rwa governor Kaura Mwangaza itoronere nyonga tagara kire mitandao itoronere bamwe bathingate ba kwita Mike Makarena akiareria na ukona akiuga itaka manto za ku favor rutere rwa governor tukona kinya rutere rwa first gentleman mwerega baichu kinywana hatarije iba kuona ni ro favor wetara rutere rungi DMK no na kuona ni ro favor the other side so I don't know akona confusion what is happening kali siasa ni siasa politics is politics kila mtu alugiria mwagi karutere kawe utu ngabana ngakisi no mufeva ndio ndio ya rudi aginesi kesi bayi no bagatumira ayu getting me bayi kesi bagatumira nangabana na tubawe bayi bagatumira kesi wegitewe egufaini speaker na gufaini county clerk na gufaini move of the motion yo ngera ya mini lenya wakilibao au no bare go tibe kisi no bagato tumira ni kende bakatumira koti kuru aginesi de kisi 14 lakini adan kulingana baluga ina eba favor no ni kesi getewa na ba ko kesi ya ite tumulika je tumulika ginta 14 au jinsi baba lingem na te eba favor ne gutewa ne je tumulika so kila kilio ni antu baba ngabana na murego baba kugelia yani kuboledia meru kana kugelia supporters bao bete kone ko mantu jalo ndeni aje lakini jalio liso jile tumite kesi je tewa tarik ile kesi je gufaini ile tumite puto aside no mwankai kula ndo babene lakini antu bana batu tu iratiri kesi je dalegere gufaini antu bana ke baba faini ba kesi ya ora tero niki batu tu ile mbi tumite tewa batu la kebo ni advantage kebo lakini atikua advantage kebo ni iliku that's the problem we having so kila kilio kama impapati kwa demega kuna minyi juri jontu kesi gutewa ikuona ni radi na dhina kuna kadhina koti kuona mali kesi ule ikikito na ule ikikito na ule kagito ikiwa kuona bakugete tumilika jontu bati umitikia ikiwa kuona bakugete tumilika 14 so we expect 14 ni dopa shua we expect 14 janjuro kagito ro gita edwate consonante matuya ya tariki ya kesi yego jontu ni ratero neta ya nilikuwa right thank you kidogo kodro ugitariria ontubu na njira enkwetu tanambere ntukwa narua nkatheti naru bona basa ugategera nkatheti naru ni arerite monto kathumba jege tumiri pombesha ni mangavana ba county na kwerekana 6.6 billion chombe je tumiri tone mangavana kirengendo safari kurira mabitha ba safari tagweta home pamwe beta Dubai bangi beta European countries Tanzania Tanzania Ethiopia na ndeka breakdown monka ke top 10 counties ri tumirite mbeche nyingi sana kirengendo hizi county mire number 7 yes ke top 10 counties ri tarire tu ire tongere ni Machakos chini mi ya dinga to Nairobi county mire number 7 ke tumira na mero sufai tumire 202 million bana 2 million cha kuliunga kile safari chome I don't know on your part maybe omba kuga kake manto zegi otomiri nonto kulingana na report yako rekeru kurekana imbeche nyingi muno tumiri sana kile magavana baba katikita na kara kuona kuna strike ya madaktari bateorewa but still imbeche no chikutumira kuma ke mabidha ba ikuanze kurochome kuthoma ni tobingeta pipi I don't know you are say on that moso tugetakagira county reto rere ni county Meru iranda gutari enda kwera county Meru iririkana ni tumirite 202 million 202 million yes 202 million ni cha kuliunga mbeti cha kuliunga mbele maka chokia jawali dia mantu jaja mbekele kita county ne
But in Kenya, in Kenya, we've got a big problem. The usage of county money. Beki the county to Mira, Nambeki, and the Bumbu, the actual devolution, Canada, Beja, quite quickly, Kamakuna county government, but Yazricali, you know, Wakaro, we must make a job and better you to America. Not why. Okay, Jaguita, Mitumire, in that county, Mutumira, better, can make it, control the control of the budget. Ikanya control the general at the macho Yazricali. Okay, Jacuita, better ni kumba Mutumirica, and they come back with a million young better and only to general to Wapuga, then we in a mess. One was a member young died to a career locally, wouldn't that could recommend in Kenny Commander. They were about to be better do away with the county government. For it? Devolution, yes. So he has got nothing. We will tell them to go tell the guy who will live back to America. To remove the corruption, the national government, to return the county government, the national government, you have to have a better the county government. Okay, for example, County Miru. Moncana to 24 billion. Il est qui était dans les comptes mieux. Il y a 2 years, il a 3 ans. Donc, il y a 12 billion. Au cas où, il y a 24 billion, il est qui est dans les middle count de mon cas. I'm telling you, Utiko Wona. Utiko Wona Kanyambi, there is nothing, we get a kilo, Utiko Wona, we get a concept, Utiko Wona, we get county, Utiko Wona, county, we take Utio. So, okay, I want to go you. One day that we recommend my recommendation to go with the Buddha. You go cover not to choke the province, the Silla to Alachina. Toka the province. We are to Eastern or Wakakari. Not why. And to Baraba then a county Zili in the application of jobs. Baraba and the Kilway. Okateka Jamiro to the county secretary, to the chief of staff. To the CGs, to the CEOs, going on group, we have to bring these people in the position, okay, you take a job, we have a itimenica. Total workers, itimenica, with the Menyak one at the Badidagia. They don't put okay, with that one beca in Yakuka, Delicari or Bagudia. They can get the devolution near at Tawaburiga to another way, whatever Bakudido. I took a can do a combat community better. Irregular to the counties. If Wababu can hear you, to Wababu will return there if we can then a Kenyan and then a Middle County. Ukora. Wamba Ultimate Betica and Geneta Agilite. So kicking up at the Yaku getting any one, Wababu Kaniwa, and to Baba Conella, Nabuala Mabu, took a token yet, Mazoya County, that took a national government. National government got to Canega, control a better controller. Because in the national government, they control a better and the devolution. Kibaka control a better Kuma treasury. No, Minan bet you get another one and we like it. The king I didn't bet it to me that Mamma million, think I take a baguna. And to Baraba, the clock, what 10 million, which are in application, or 2 million at the Badizagia. That's the problem we have. Nano Mukurado, Kajakuka Twikatu. No, county, young one better choke, national government, and better. Lakini ya kweli walione la kuu, vijana wangu kwa yomu, kule county siku hizi, the boy gamono. For example, Muranga. Muranga is doing marvelous. County ya guto Busia, not Busia, is it Busia or Siaya? Busia. Busia is another county area, the Gladys Wanga. Ultimato, it is it. Ukateka Muranga, Kangata Wengwa, aina Kangata Kia. And to Chia Kurama, and the Chia Kurama, actually, and to another way of getting treatment. What you can do, insurance, Irabakula, and Makona treatment. No get a Muranga, that is working. The King of Kajabedi, Shamne, Runada, and Ella, Chia, they are not working. I took a children to Muranga with Tangui, Nasha, and Ella, Chia, with Tangui. You Kora. That is the set. Is that the public funds? Na niero, na di para ako makugadi ufunikira mbeche. Teko miniati, kanyo mwede yibuki, teko miniati ene cheo kwa buki. Ene cheo ni account cheo cha ingiro, na account cheo kuingo, antubaba batatu ila mbeche cha, ene cheo wikingo, ila cha account ni chetero. Yabuno toda. Cha rumela kuingo, ila ingiro oma tujazira. Na ini wako wane kiro no mwaka ene, shano ije.
Shani yetu makubwa tiga account ile ito kwa kilanto binafsi. Mekesha ile takiri ni benjos. Na ina beji yuko na tukuzwa ni mutini waja mero waja. Beji jamiru nyekio ukazika ta account ni fotoro. Kwa maenda itijanda ile kiri county. Beji ile kwa ubo na bwe. Hii gita kwa changali. HSS. HSS. Nyeki umwiji kukitoka changali lungi kwa makabijale. Beji ile kwa account kita itijanda ile kiri county government. Yo tuma kula nuko na di nyenchi asha na kulida siu kwa individuals iweta account na mwanya private alafu na diga ya kwa transfer ndika ila gini the government kana milaki ya kubatumira nani kwa ukeja kumbeka matuja ya mwija bati kuzinga to mwakaji one wesofi matuja wimbio. Right. Another thing into kila kingi ukeja kuzira atu ibakwe wanguge baitira dirikali ukeja kwa watu bakwe wangu ba account na baitangu yetu tekura ka baitangu yes na iso uisa sawa lakini ndira ungo gwatwika jintu kiro kadi ndambere ni gwita kutonyera kana gwita kuchwa ndwa nale kaumira gutwika tengu gwita gwita mandu yati kugwa ndago niki kuri dirikadira tunona ande batu tuchwa muno account tutio mechuro ule gaitangu na ule gatende mwananchi ngugire gutekere nyingi muno ni guchimbiru ndigichiasa political build up kana uchi guchumilia ndi muntu mwaye ukeja kuona ngugire gutekwe county government ya Miru ni kutana bangu itaye okolea guto okolea kile okolea ndio kula as we are talking of this nothing there ili guisaitia tu nikedoka abodurania batana kunenka ne rinto boy muno kon nento saso antoba bakunenka rinto ni antobati bakalibuao. I'm telling you this. Uko na ale kangata akina akiaka hospitali ya ngoroba mugwanja ngaba no watu wameroja ni madfuja kunenkanira na miringiti na mbio. What is that economically? How is it going to build the person of America na mtu America ni ati ambechi madfuti na ataja kamwaka. Oh ndio mbira ni ati uko ngako madfuti na mringiti. Future kuli develop ate kana manto pa hoteli ate. Ikato kwa dotekera na njirenge tukugatiri atubamiri babati kwa sustain economically. Are you getting me? Okay. Babati kwa sustain economically. Nikenda ki tia kiwe tairo na tairo ugo mbegwichura gwengwa. No ha ngomwe mtu atunga we mwonyora kagwa tegi kuyo tu mugwate ibo muletera. Kitchen. Urageta kugwate kuyo rero ngo cyagwe tairo rukiri umuletere kuyo mwe yukiya. Mwonyora kagwa tendikende nyawo ndageta muro ndiragete yene akwatie kuyukira jakyo niyo tukugatiri antu abali ko abatudite industry ni Miru mango industry bakeba abatudite banana factory ekule Marigu bakeba abatudugulite program bakeba abatudugulite cotton na charia nikenda antu babe bakona kuandikwa bakona ngwicha gwita baka chimbio economically nikenda nyechumi mbato bukakura lakini mani uchumi wetu economically butekuri madfuti uchumi wetu mamero kaunti butekuri kweja na miringeti uchumi wetu makaunti butekuri kweja na ngombe mwe that can't work na yatifanyikaje itita butanguyu na ino kugatiri bazo tu antu mamero no ora wadidi ateja muchemo ne ndiri existini mbito jwadidi twakinyau akuga antu mamero metilo mu economically ile akubatedia na bekiri with 24 billion ile kijita mwankana ndiki akinya Miru atubamo kushonye ni 21 billion bekiri kujitete 24 billion kijita ngugiri ko wodieku wodieku kweli kwa kapati kuona kap 24 million ile njito asionete let tell you the truth okay ngitana munya nuona places kwa barabara chikili kaburo ngitana munya okay ngitana munya nuona hospitali na kita hapa na pale okay ngitana kile nuona kinyawe aina kaburo kilite na nyangeta wote tafundika kale itu kwa na kile kwanza na chogana ndia concentrate na kaburo na maloko lakini for this government to be very frank woni utengugira ndona baitite utu project nkuona ile yao na nkuona nobody did it hapa zinene and then no iba usi because ukela kwa tukungia miaka ile na nusu na utu project tuona Meru County
ntimietere to miona ni but bwana bwiri ugu na ito kuona kinya kire mitandao na tugategera tukona governor na gwita kuruguria mwe miradi what does that mean miradi ugakurugiria yao na ne county dona barabara na kuringwa mbisa barabara akuga akuringwa mbisa ichio kuruguria pengine ukaona miradi ya hospitali ndawa ito kuona mbisa tayu kuga that is something which is bale ma agwo tunga bwa ndawa kirete kale to rarwa utukweka dukiga kama toka irigeta igaru gute chibi kinyo kabinga tangalira ije ndawa ndangalira ije na kabuyo kama kabuyo nduji ili tumera hospitali iko kedwa na ingi katun kida itura kunyurukana ndawa keja narwa ugeta hospitali ruyo amashwari nyu utenda wa wija hospitali na wenda get by word ndio wenda wote atangazwa uko mwandikio mteto uko dawa kutangazwa na geria witarunene ukieze kama utechibitali wata wandikio dawa then you tell me umbira nuone dawa no tubwai utichio dawa uri there's nothing in that utichio ile kizera kuangalia tena ndio kenda kizera ndio hata bora kimeke tuone dawa tuonyeshe adira but no dawa ile nagwa uko na maroli jazinga tena ngabana geto furago lakini the next day utinda ndio Moko mnania kita kwa marori ya jakeja ja konduranwa ya kulima baja itakuja jakeja ntukuinjire to ja kaura barabara katiko nusu for example munjero wetu kujwa itika pati mone barabara ile nyingi na ndi chetre kya kudwa terio kireguru na linga ine twitete I'm telling you tukinya ipuru ngai kya biga kureje yura nandi barabara ile nyingi ndene mero ko tutika gitika you try to pass through them uitika no tubwai Tukirirwa, kirwa, barabara kirwa, urekirigekiro andiko, urekirigekiro madam, kiarega gwikiro, barabara itigikariu. Atu bete tagusafa mkoroki ya ulamba safa mbere. Yoto barabara ititika, barabara itumbika, barabara gutino ikedwe na njire gwitira. No kugatiri. Ikabenye dito barabara idatu. Kana inya. Azo kunyuka kaunti onde, ukindega barabara tu batiuchiero kana itumba gwitirika. Okay. Kurikane mutegeri omero twitore ndene aturinge ime mugeni wetu antuko ni boire basa all the way from Central Menti. Toketo jagamanto jege county je mwere karajo mero nezeriko a lot is happening in this county, a lot is happening in the whole country in general. Kinyamanto jege kamete. Ni japo kwa kwa Central Menti mbele hata mno mkali. Sawa. Na manto zange za mainge. Kurikane ndene mitandao to yemoko emwe kero tana Facebook eta Meru TV. Meru TV Kenya ugatona ndene Facebook ngedro ngedinga tara barabonda bagotona rotere rothiri 11.2 FM Kenya to dinga tara moko ya YouTube Meru TV digital enyayo kedro gitonaga 1 keriro aliro turo kuzoja mwere kerazo Meru rokere ronarua bana beria counties iri na manto kazomba Kenya jabangi mbere kwena omwatho jiba siasa ambirire antarira na mbira kinyanyuma ya tariki 14 ere cheterwi siasa chemero ira chiomba kwethirwa chikiongereka nkoroki nyuma ya tariki 14 chira cheteretwe sana tariki 14 ira chiegie gamba ria governor Kawira kwethirwa akimanya kethira ageta na mbere no tongire kana atita na mbere nabo siasa chemero nandiri kokera nkoroki tariki 16 mechameni niki itone tabomba tongire baratomba kubeta veterans ibe kira muchemanio ibe ibabangeta muchemanio na kira muchemanio zuzo baruga bakamenya mwerekera jura miru kajukia ni juriko ntije wa mbere mwerekera joko zo bajuharairwa maybe itokona kinya the young people number 2 itonere kinya rotererwa governor bakiuga kweza kwena muchemanio na arantere cha South Menti yego jinaria bekeza jwe ego stadium kinya the same day Bona Boyeri, I don't know on your part, tukitagagera mechamani yojo, is it, first of all, is it a good thing kwethira kwena mechamani yojo immediately after court kwethira ikimake ruling ere kamiki igentoke kega mechamani teze either wekiko number 2 igentoke kega mechamani teze either wekiko different opponents the same day inyane batara kwethikero maybe iyan to babo career same day different meetings with different opponents immediately after egamba kogito. What can you say? Kambere kazi choke kilimi shamanyo iwe tariki 16 after 14 wambira michamani ibaku goje kiegoji kuye kwa maili 3 kambere itwene kinyo yuti ambere
pia mbere ngabana kuthithia micemani goko micemani uju kiageka jwawe Okay. iu mbere na ituje ngabana niyo stage ira tumara ki politically goko micemani uju gwiko nwageta akamato kwageka jwawe micemani uju jawe jwa goja nju kitero ndo micemani uju 16 hiyo tumita Izo ko zatomeru mbere uju 16 alright yo to militu jo wala tumaidia cho ila rambiri ya tumaba murano makao micemani kenda tugika mcemani uju ajaba tikunga jo mcemani mmoja miru te andi baindi ni antubame mcemani uju miru nyawa araba tigwita antubame ru bacemeni because utemiru inarea nengiri goji that is division ewe kuganya miru and it will not happen the same people baba kubaki kuiba batonge temiru mamubeke mcemani yagoji yonge jo maidi tatu kamugi atiri ukeja kwithuriba kwenda ngabana na kwenda muruma antu amiru ameariria antu bara tekamba gutuika they are all leaders na nyabu batari na bangi batitari abati kujukia antu bara bakarire in one platform were maidi tatu bano mchemani yukabwira tukarirwo kana ndiro tio mwakuga akaunga nte kwenda maidi tatu nte kwenda goji ndari kwesitu ndo chamani Kinolu Stadium na wakati ni ndari kwesitu ndo chamani Kinolu Stadium nikenda tukaba tuna meeting imwe na tukaliga miru imwe but that's not the case Antonio wakukara ntariki 16 mukeba kuna mantu yairi kesi uregeta niye kandi tamai miru kedura kariate niye kandi find the way forward for miru people ndakuiro niki ntariki 14 kukeja kugitwa ati kawe ate duali obisine antu bakawe bakachudwa ni beto mnyoro. That is what will happen. Okay. Timwe ikalisenje kena straight kana je kabandura beto mnyoro. Saidi yake neshinda necho kana isi itakale. So utina ukutuka kwenda wenga. Ile ikesi kisingi ejingi na bashindo baba baba 14 baba ngina bashindo baba kwenda ngabana. Baba kideki na bashindwa na bo opposite. Baba beto mnyoro baba ngina bete kalen. So in all the ways kanama tujua mbejaleo gutiro mwere kabo na peace. No mwaka ukaba kuna mkujanuja siasa no mwaka bamba bageta saidi na bangi bageta saidi no tubwa utira dobara bakwenda bapinga ngabana bakigano na babangi no tira bana baba ngabana bakigano na babangi no mwaka ukaba kuna push obuo no mwaka ukaba kuna push iza saidi na saidi ni chonda ikake dia guchwa ina ikagwatira kigi siasa chamiru no bakarije kinde so bamwe bakenda ko deputy president na bange bakenda gwita gefosi ogwije kumira ya munyoro kende na bakaluka chagwe so ora kwa wakara we don't know kantu bete gwiseti lakini tukabija kuona miungano ituma na tukambira kuona miungano after 14 na nyani solution ntariki 16 I'm telling you etera muchemo no jaga ntariki 16 wakiba baugana atakwakara kesi ya kudira na yeye ngabana guchoko 16 bakaba babu tanga kwa guto munyoro. Okay. Baba ngina bo kesi ya wala ndalikira da josi gisini yo kairi ngabana na bakabu tanga sira beti tawu so utino to kona miru na kanya kunda ruji ekitalo tukaba bechi yatene ne nyanda ke itigere tuite kiasene. Does it mean uruga kinyanyuma ya 14 na mechemeni ya thinga ta gutiro na ndeto kuga miru yoguturia miru yogukirire kiri siasa ngo giche gaito utiro tuite kwa peace ukebwa tukugia miaka iri ngwataniro ile mete no tire eragwa twambia miaka iri bwana denu president akiwazanagia Meru County twambia miaka iri deputy president yoro tuile kubwa tembo wazanagia Meru County lakini utia kinya inaitwa bia miaka iri na nusu kwa bila miaka iri na nusu kwa tukuona wakaba mwasani utiro Meru karo watanira tukinye itaje itukurukire so the best thing which is supposed to happen nikisije bati kugitwa na njirere kagitwa nayo kenda watweka kundwa ilio antu bagitero mugi tonto ndo jadiro ilio lakini ande ndo ilio no tongo antu bagitero mugi no nganjireje ikale atire antu bamme ukisije gitwa kagitwa antu bamme bambire kona development ilo bombo kila lakini ngogi itegwite antu bategwitwa mungu kadoko kaninande utia domero bakelo bakini no tiro bagetera no tiro gutedwa kwena kerere no tiro kerere kandia ndene Meru County.
Alright, bwana Bwiria ugono thire tore muthojo siasa ndenda kidogo urotegete mucemani jujo 16 moso jujo maili 3 na regembe maybe no twereze uro ugo kuthogania reason ya mucemani jujo juikuwa na aria maili 3 igembe kuri na ntare mwanya jurendi kwa South Menti North Menti Bori but specifically juthro ke ikuwa na aria maili 3 igembe maybe kwena reason kana tuge tu in normal tura tu botara place buka hike kwena something ya tumire mchemura jo tere kwa Kinuru Stadium jo tere kwa Nkobo kana jo kwa na ara maili 3 igembe kwena ugona ndita mutho utegete na ritho ryaku ringi mchemura yo kwa ligwa muno kagi tumite jo kwegembe tendo tonyera jo muno lakini jo kiegembe yonto kile aiki mchemano yube yegambe kuna forwards no kuna forwards baba ingi na forwards ba sendi ba bangi na ba terurungi na bo sendi menti bali niko kuna mchemano yuko na yukienda wewe okay so uteno bati mtu kuchwa following arai mtu kuchwa following yawe wakati ya ngapa na ngapa ndio ndio kwa event oh yes ni wako na mchemano jumua na atakwenda juko na nyawa atakwenda juko mtino kutuka nayo kete makutano aliende nyaju juma mataun yaura ja juma mete taun oh yeah kenda jute goji ne goji na je ngapa na je event ni na forward south north and no forward baba bingi bali na nyoke ya utaka kile okolea kia wana ndi uti okolea ukinya igembe okolea kia weche dra sentiment yao kenda ruma mujumbe sentiment kana kenda ruma ayubu au na uchezera utiro na tandi ndai kenda okolea kitakurumanira kidia nyo mujemani itakwe kwa jungi na intention ya mujemani ikakwa keja kuruma mujumbe oini yuko ngeti lakini hatu ganande yeje ya kaendi beletari 16 14 itirakinya lakini ali nungu akwenda kwira atiri michemuni yeje ikagwa kenda mtu onania araina fuasi baraba ingi alright na ni fuasi wa baba yebo abaitwawo ukajota ndio ya maili 3 na juju wiki notu that is the same there and baraba kuna forward ba opposite baba tukwenda ngabana kana baraba muopusa opposing ye nyingi yumana na nyingi ko na ngabana na ije nyingi ko ni nyawa na regeta kubite nyawa kolea nao na ate kwenda so kabo ko ni nyawa kolea ate kwenda timu chemani nda juita nao ko nyawa chemani akajwe kala kwa na majority ara na forward na politics ni wika liu alright yeah thank you kidogo tabira mantazama shemani ngwetika toko tariri enough of that that is the central kwa chikombunge kio tongaga central event tuko goro bana Bwiria kwena gikundi kia mbeu mbethe young people barari na ripoti unyitorikite na kumanene kire ntoto cietu cha Meru TV ro kire ripoti iki gikundi baba umeta botho guchi na bedra bakiuga inyaba tariki 16 bakethro bakiuga no bakagwa tambaru ikiri gutweka mujumbe wa Central Imenti reason being kuringana na bobo ugente nonto gute weti nambere gute maendeleo kinyajere ku bedrito bakiona kiri mujumbe wa Central Imenti mheshimiwa Kirima Ngoshine ugumete Central Imenti pengine no tuende kuigwa you say on that nonto bogete 16 irapta youths banau bagachumiria kurita muntu rabakagwa tambaru kujikigite kiki teka baka litabilitete. What is happening in Central already? What is happening to in a candidate kana sponsors, wouldn't better sponsor, yung tiba ba tumira na ba bedi. To in a sponsors around 4. Ndiba ta jana alwe. To in a bo then Meru Central to baba utuagitike mujumbe antubana. Antubaba ibo tumira ndakaika mutandao. Musarendo kezeka. Musarendo no obara by Kirianto baba. Sentiment na ndakenge to Eric Jawon kadia next time. Kadia manto Jawon boy because ibo bakaja kaba by siasa ni mono. Teka donga siasa ni buku. Kada ngati for any development kuonekana sentiment. Tena ndio bati kubwa tutu aga mujumbe. This is not the right time. Bwana ndeno mutuma. Tena tuza tutu aga mujumbe dai. Tumati kubwa tukiara elia bwana ndwaba sentiment. Yuvyedi bakiara elia bibateni zile itwe.
bakageria njirera bombo karanzi na mujumbe sentiment bakana no ziko bamura dina yetu ne MBCD atu babu na bo sponsor atu bo na antu babanda kai bo bambe cyane kenda bata kuruma na mitandaone nikenda bata kugo kwa mujumbe babu bati kugo bara bura ndabaziro this and that ikabu kwa ndabazirwa lakini ndio kwa nifisiana baba bwa batindege mitandaone na batindege mitandaone baba kama kana ya mbandus pakatinda batetene butu bale mbiba kwenda kuzibwa fasi je mu bale atire wabinda hamu jumbi mbikanda kuzibwa na mfesi kupa nenkere nikanda bakara yani kama kuba nenkere butu bale mbiba kuzibwa ewe barabara baba ukaniza kana kuzibwa ewe ichukuru bale ukaniza ate ewe development yana baba bale ukaniza ate ewe employment bale bateje ate lakini haito bale mbiba tangaze ingania tu sponsor kaningania tu kukula mjumbe wala tu bora meta mjumbe waweza kuzidia bali yani wataka mimi wakaondoka yani tangazo ndio mjumbe uba babu anapata kama balio japo tinde to balio kiti anapoa ndio katiko ndio bale beto bena demand kiao demand kiao goto kwa mtu ibe bena demand bakiunga jonto Emmanuel the constitutionally elected member of parliament wa central met hadi nabegi odu utupo kalija akalimi mjumbe mwaka 2027 and I'm telling you etera mwaka 2027 na bwana mmoja 2027 atoke kairi ai mjumbe wa sentiment ndio niki evitala ndio kurukira na kula 27000 atikira munini ora muzinga tete na kula ngiri 17 ulo ndio kwenda let me tell you one thing okay. Let me tell you one thing antu baba kitukira bakubukira ntare ka kwenda itirafu hapa na pale itirafu ni tairo leo hapa na pale kwa kwenda itirafu nyo mukwira atiri ntare ka yeye mjumbe na chura bakwenda but for the time being because we are twina mjumbe ro uduli constitutionally antu bagunda kana ale baba sentiment mono bagunda kacha mwangandia bodwani te mwangandia ndiye nibo chura nibo kwenda mjumbe abudiria ndiye nibo bwana bwana kama memorandum yani nibo kwenda utaka bwata mugabura dai kiko didiretwe ego chukuru ni mutene tindi to kwenda utindi nibo gaeta bwa karande ngo bukandika intomienu kakure bwata kama mjumbe ale ngo didiria ko bagile bwata ko ale ngo dikira ko bwo chema ndi yawa ndeka kwi bore kori kero kemwe akwena issue kana kwena problem ya vijana baba guchumiria na gutariria mathina zao na kuga bobo na bobo tithitwe moni kenda ungaki uga awe je unkuga ndio baba inareti chonde ke kuga mathina zao na bate kurekerwa bauga uga kumbaza kana mtu ukubata matu bela dina ile titobaziriria wewe hapo tomo of course yes ni hata mugania na baba tina mtanone na mbele kiao na uticho but tajenzi ukaki tino di sentiment peke yake everywhere tuna mtu kuchwagitia ambako ni timu wewe akodanya ndakati ya jano 10 11 12 13 14 akabela ndili wale mandu jako mbu kanteka idante tu chiako that's what happens no kuanete kanta kajetu mungale kanduga 3 ibete bako watanira na tongere bomba kwenda batumira ibete babere bulera sentiment didize ruatea ibi bokwenda ku bulenda MBCD ibi ingugere ko kwenda litwa bwite bwenda mugena ino kwenda didize kwa butindi ni bora mujumura mugena didize kwa ntare ngabo yes kumba kwena shortcomings utumduze shortcomings kiawe arubu butindi ni bumuri nyabo didize tiona mbere bwetera buja kuleta baba jitana ndipo wena bo babu kwenda kubamba jite mbere bateja utambeni mukimana miko yenu kenda tuwezira myake mwiri kana yonge yomwe bwa kiuka inda haja ni bona bwa ya kudidwa that's the best way to go boko go tukira barabara ni bora tunga itungira kitu menya utomba kwezwa huko uri ai polisi mujumbe sentiment na mujumbe for 5 years amteri ndeno ili tara uchoka achoke na kula nkurukira achoke kula mbere no tumwae no tanto sentiment bwana tengo gire tele utomo chokia muntu for nothing umukunda miaka ya 5 atite ndagumi akere zile 5 right ingoteke kidogo no turekeria ukire mantu jege sentiment rwarero uro gutonya kidogo no tukinyano kwa mathaje tu bona aburia tukirekia tukwana arua kenda turekia mbere nkoneka uga bakuba muthia tugategera ntukwegoro ndene bunge nene utukwaria mantu za mujumbe sentiment na jumbe bangi bonda ba county Meru na nkuruki Kenya onde
kwena mogaruruku ja gweta na mbere kiri kamiti mwanya menya ndene senate ndene ya bunge sorry na igenya senate na gukonania bamwe ba ajumbe bare rutero rwa Munyoro kana na rwa Gachagua kidogo takaba kwa biroki kamiti hizi na bare rutero ungi bakethera bakiretagwa I don't know mujumbe wa central ment nonekania kidogo mwerekerezo wa isendia mwa Munyoro kana isendia thirikari kulingana na wigitwe mwaka tu akinya uni tena kwa lidia thank you nale pengine kima sasa segi mimi beto makwela mimi utuma kwa le manto ya mtu binafsi manto asiadije kana mwela lani mugano wa Munyoro kana inde ithatwan tudireria uni ndio all right bwana uge boku twaranirie na tongere babe tondenda kidogo uge boku straight kire wa governor au senator ombo berata kiambere unachokele kandi wamuganda wamere wetira muwi na tena ukunkaito kuganto babilite gutangaza itine bibya ngunya kanduli na kwenda gite kya MP na kibu kenge gamni kya governor na kuna nya chambenge gwito Timothy Kidinji ekuma buli kinya walenda gite kya senator ukungata enda gite kya senator kwa ngadi ukuga kanduli watu ukati kya senator ukatikala na mtu guto Kidinji olili no chumilite mwanka utu akinyana ndi na ukalaje kenge na gitikyo gwega lakini politics nione itidira ndukwe unindenda kugatiri antu ba Meru County baba tiguba bambite kuduja tu mwanka gaitu akinyana ndi bakeba bakimenya impuli kupaka edo abane odegitene kyangamana edo gitene ga senita edo gitene ke imenire bamenye dure itimudo kajukeku kana nurongi ukeja bamenye no bakagite kyangabana kijya MP nayo enye sentiment nyabu mtokero kaidi nyabu tegeni bone no bati ku benefit kuzi wale MP wenu tema te sentiment yake kinya no diment ya kora him kinya bwanzo bano diment tegeni bone raimu ne bwana bati ku benefit myaka hivi tigere iri no bwe assignment egwita umudoma bone ngugirira bwitire tegwa ne wodi kumutokya kaire kana kumwinga kumbuchokia kana kumwinga na ti ibongde na ngabana no nyama to ambe to ne no fit go to kana kumwinga na tuchokia de kana nkidija bulwendi bugatiri ato aba manto aja geragwa na dirika ko sira geta kisi ya tarik 16 en tarik 14 ko yeta to gaba to na ngaba no mweru dibute ngabana ke ba no ngabana and it can happen because the constitution come with an constitution yuga ngabana akeja kwa impeached immediately da ngabana impeached do bati kujuga giti kyate kula tuita ni dibute ngabana ujuka giti so dibute ngabana no mweru eta kwa mutuma to idinkia bwatu ka kesi ya tarik 16 em tarik 14 ikenga ngabana antu bamero expecting kuba bona ni ngabana wita kwa mutuma to idinkia ato ongose temeru amitongeretie pati wingi tigere ndongo teka ndongo ura kwe kana jeka kwino ni wabo ichedia ni katiba ni ondali ndan kuga ura kudizagwa yonto ke joteka ngaba nona wa Kiambu eta kwa Waititu le impeached ura yukide gite ali deputy wawe joteka Nairobi County ile na Sonko ile akwikira gwitwa ura yukide gite kwanza ali Mumiru mwakuru Mumiru mmoja kile kitikira cha Nairobi so ani onkwenda bwira tete kwenda kunyel muno teka kwenda kubutonyize ankwenda kwenda ne Meru County itu expecting ni kesi geta urega day 14 ile kile tu na ngabano mweru aidwali the deputy ngabano no sheria kana wabo nwabo kwa kanya kakudwai bitene ka serikali kada kitu ngabana ndio serikali recognize na ndio sheria gwitikiria okay araje wange gwitikia patisho cha tukudidia abwange mbere adikira betu wega nontoba daira twakana nabu nontoba temula tuena kio na nchokeria kali mbere ndakachieto na limeto sentiment bwibwa bwije bwaka mbibo kwenda bwibwa bwije atongere bomba kweja kibabu mba boletera bwibwa bwije imbibo bwaza bodidia na bwibwa bwije burenda sentiment yekaliatia bwenda sentiment yete tende na botenge mtura kipabu tumtu keja kuja barabara nawa atoka boteja ni yau au le kaire mwankeje je mudie na jwa mwaka aibura barabara kwenja jawu tupati utegera na tuone sentiment dina itite. All right, thank you so much na kinyakwe na nchamba aje kumenyekana ta Noel Mutuma aririkia aritutumira riboti
kana na tariritie mantu jegi barabara ya kuma igare ndemi kathuri ne gweta nkabune TTI. Noel Mutuma no mawatho jiba siasa na nkurukia tongeria augite ati barabara irethiritwe ikiandamanirwa kuma igare ndemi gweta kathuri ne monka cukuru ya nkabune TTI ni barabara ikurikana ne kilomita around ijere ni thiritwe ikiandamanirwa kagita kanaja na tongeria bonekana kwithira bakigaranira mutongeria wa mbere ura ni MCA wa Nterezi ujikana Nicholas Kenywa Muna Josephat nonekene kidogo akiuga barabara izi itia rutere rwawe netherwa akinenkeria mujumbe Raimu Daud. Iripoti ya Noel Mutuma gututumira auga barabara izi Kenywa Muna Josephat uni MCA wa Nyaki East nugira tuwe kana tebo kubatara account kuthondeka barabara izi Rutero rongena mheshimiwa no thimenti Raimu Daud ethirwa akibera ask your MCA and the governor. Raimu Daud nerina karibaba barabara izi kuma igarande migweta kathuri na monka kabone TTA kinyabobori MCA kwa barabara ya garana kuma kire MCA gweta mujumbe na ndeno ile Mutuma ruga na rathigiri na gutuma ripoti na rathigiri na Mutuma ya gomituma nikenda oria ino ukubatana kuuru kioria kiage barabara hizi na ripoti hizi igucoka iruga barabara hizi iri anda thirikari ya county. Barabara hizi ti anda thirikari nene ku Raimu Daud ne bere twekiro barabara hizi na nande kukerekana MCA Kenywa Muna Josephat na MCA ongeje kene tadan mukoroni wa Ntima East babatare gutegera barabara yakuma igarandemi egweta kathuri na monka kabone TTI bobona kuringana na Noel Mutuma urorekene kuthitho chonkoni na tugerera na ndego barabara hizi tea mujumbe Raimu lakini nia Kenywa Muna Josephat na Dana Mokorone. Thank you so much Noel Mutuma na kinya thank you so much bwana Boria basa no ndiko kuja naro na kutaria mantojaja na zangiza mengije gitongeri ngwetikia tukathingatira a lot of things kinya mbere 14 nyuma 14 16 na ntarikire no ntomiro I think to intariki yake tukaza ndaika ingeza picha gwita mbele intariki lakini ntomoza acha kidogo tukada tukigita wiboga sana kiongozi wewe kabisa. Alright mutagere tro na kagita kakega mbidrongi kikero tero ngiro studio nikienda ko thirwa okireta ira mibango yetu ya mwanya. Tene ntogo yari njira imwe ya kuharaniria nontobo ntogo era umuriro wa Chiacha nikinyete mirigo ya Lare Igembe North ni Jumapili ya tariki 23 cia mweri jwa 3 mwaka jo deni ya Victoria Ridge Lare atongeria banyambene bakothora na kiaragone kimwe na kanjoera umuriro wa Chiacha baunanire biara bakinyani thigithio na nkoroki benje nkurie nkwego ugakorokirwa uturira ciambirirwe na mbigirwe ni mwago kumarira antu amwe na kuromaga antu gaku ukiriretie Victoria Ri netwe twiritaniritie go kwa mwago jo na turi Lare barabara nene ya Lare kwerekera Maua turi na bia kunyobya mithemba mwanya na bithuraniri na utaalamu wa igoro turi na Chomazon namba ni untu bogwe wendete nkeru cia muthemba jo turi na nyomba cia kurara kuma single room mwanka double room nitwejanaga utungata bwa outside catering kuringana na Honda ya Mteda turi na Victoria Ridge Car Wash ya Kinandi na ukaria bokongana ni untu bwa ngari yaku turi na nyomba cia kugitira michemanio na guntu kwa biatho
nkoroki turi na slidings, bouncing castles na into bingi kathumba gutigira mwana waku na gukenera. Komenya manto nkoroki turiongere obichine chieto lare kana turingire thimo gukorokera 0714 128 542. Email ni injet.victoriahotel@gmail.com. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Good afternoon. It's a lucky of you to have kept to the timing. I'm sorry for any inconvenience we must have caused you, ma. I'm here to work so that I can pay you back. I'm ready to work. I like that. Very nice. Ma, where can I go and change into the waitress and dress so that I can start work immediately? What? Waitress. Hello. I am the boss here. I tell you about the job and not the other way around. Sorry. Well, ma, I don't understand what you're saying. All right. I have to stand to make you understand. Turn around. Whoa. You are a beautiful goldfish, meant for the rich and wealthy fishermen. Ma, I still don't understand what you're saying. Oh, please! Snap out of this holier-than-thou attitude. All right. Plainly, you are here for hookup, so you can pay me. Or I shall work.
Chief. But My I'm own good. chief. Look at you. The only woman who has everything all combined in one. Good to see you, Chief. Good to see you too. And how are you today? Very well. My goodness. May I tell you something? Go ahead. I have a fresh package for you, as it is hot. Oh my goodness. Believe me. In fact, this one is what we call fresh wine, straight from the tree. Oh, the way you are describing this fresh wine, I hope it is actually fresher than fresh itself. She is not overnight. Really? Fresh. I am interested. Oh, really? Can I have this wine? Nam, why don't you go to the room? Straight up. Let me arrange the girl. Madam Good, Nam, Ongwana. you are just one of a kind. All right, sweetheart. I am waiting. Let me bring her. I am waiting. And I want to receive it hot. Me, I'm not going to do any ashawo. I'm not doing any ashawo. Don't bring me to the city and come and turn me to a prostitute. God forbid. I'm not doing any ashawo. I'm not doing any ashawo. Somebody should be doing ashawo work. What kind of ashawo work? Hey. Are you ready? Ma, please, I'm very sorry. I cannot do what you want me to do. I came to the city. I thought you wanted me to be a waitress or something. I cannot be a prostitute. I mean, it's not possible, man. Oh, really? Is that what you call it now? I shall. Now you listen to me. I have explained to you what you are here for. And that's exactly what you are going to be doing for me in this place. Are you listening to me? Now, if you are not comfortable with it, I will throw you out and have your mother jailed for life. Simple. Please. I'm sorry if I offended you. Please don't do that to my mother. Why not? Why will I not do it? Give me a reason why I shouldn't jail your mother. Now do you think 2.5 million naira is a joke? It's not. Are you going to work for me? Or I jail your mother for life? Now get up. Up. How is it going to be? I'll work for you, ma. Beautiful. Of course, you do not have a choice. You have to work for me. And you'll be working for me for 1 year and 6 months. Oh yes, till I recover my money. And if I don't, you will keep working. You keep working till I recover my money. Is that okay? Ma, you mean I will be sleeping with men for 1 year and 6 months? You phone call. I Oh! Now you come here. Come. You don't need to cry. What is this for? And this? Are they for fancy? Oh, come on. I have Girls Lodge. I need you to follow me so you can change into, something more befitting for the job. And not this rag. Let's go. You better stop crying so you will not spoil your beautiful face. Chief. Sorry, I Madam Gold, the golden one. You spent so much time before coming out. Don't tell me what happened. Chief. Pardon me, please. I wanted to make sure that, your food is well prepared and served. And I can see it already. I can see the food that you have served. Very delicious. Oh my God, outstanding. I like it. You like what you're seeing, Oh Chief? my God, I love it. I actually love it. That means I'm expecting to see
very huge lot. Come on, man, go, don't go there. You know my bank alert is Wakam. I trust you. Yeah, you will get it. I trust You will get it, sure. All right then. Yes. Chief, carry go. No problem. Nothing to you. Michelle Moser. Michelle Moser, let me get busy immediately. I'm already shaking. My dear, can you help me lock the door? Can you lock it? Manage. You know what? Thank you very much. Can you just come close? Can you come and sit here? Let's get out of business. What's the problem? Well, I think I understand your type. You wouldn't want anybody to rush you. I am not going to rush you at all. Listen, you see this game? I am going to play it exactly how you want it played. And trust me, beautiful one, you are going to enjoy yourself. Yes. In Anibo. In Rano.